A s druge strane, evo po čemu prednjačimo. Srbija je druga u Evropi po broju kladionica i kockarnica po glavi stanovnika. Kockanje, nekada tabu tema, danas je društveno prihvatljiva zabava. Ali iza tog privida stoji hiljade zavisnika, razorene porodice i izgubljeni životi. Deca prvi kontakt sa kockom imaju već u osnovnoj školi kroz sportske tikete, mobilne aplikacije i slot aparate. Iako je zakonom zabranjen ulazak mlađima od 18 godina, u praksi granice ne postoje. Iza neonskih reklama i slogana "Igraj odgovorno" stoji industrija koja godišnje obrne stotine miliona evra, dok mnoge pojedince dovede do samog dna. I ovom temom večera se bavi naš Nemanja Lukić. Nemanja, kolike prihode od kocke ubira država? Dok se kockanje u Srbiji širi kao vrsta tihe pandemije, država ubira ogromne prihode. Samo prošle godine u državni budžet slilo se 143,6 milijardi dinara od poreza i od naknada koje plaćaju kladionice, slot klubovi upravo državi. Broj kladionica u Srbiji je negde oko 3000, a poređenja radi broj osnovnih i srednjih škola je oko 1500. I dok taj broj kladionica raste i broj onih koji boluju od bolesti i zavisnosti od kockanja. Onda tu dalje imamo kockanje koje je, vidite kako, teško. Meni kockari kažu da je to materne teže nego... Imao sam prilike da vidim. Naravno, mnogi heroinomani su kockari. Znači, mnogi razni kokainomani su kockari. I on kaže, oče, nećete verovati, mene je lakše se skinem sa kokainom nego sa kockom. To je toliko snažno. Kaže, ja idem ulicu i tu recimo kockarnice i neću. I razgovarao sam sa sveštenikom i borim se i molim se. I to je, kada prolazim, to je takav znoj, a to je neki najsmrdljiviji znoj koji postoji, koji izlazi iz mene u tim trenucima. To je to kad zapeva sirena kocke. Krvoločna sirena kocke kad zapeva iz kockarnice. Kakva je sila potrebna? Zato nikada ne dozvolite sebi da idete i u najbezazlenije kockarnice. Pa da ne pričamo o kazinima i ostalim stvarima. Kad sam bio u Australiji, pa mislim da se Gold Coast zove taj grad, Zlatna obala, a baš Gold Coast se zove grad. Naravno, u Australiji je veoma bogata, postoji kockarnica ogromna, koja donosi ogroman prihod državi. To su hiljade kvadratnih metara raznoraznih soba sa raznoraznim vrstama kocki. Tamo ljudi po 2-3 dana ne izlaze. I to stariji ljudi. Starci, starici, potpuno posivaju. Tu je veštački vazduh, veštačko svetlo, sve je zamračeno, to. Znači, kakva je to demonija? Ne mogu se osloboditi, jer u stvari oni se drogiraju svojim adrenalinom. Jer u toj kocki u stvari to šta će biti. I onda se luče adrenalin. A na adrenalinu su mnogi sportisti, recimo surferi i tako, oni se drogiraju svojim adrenalinom. Ima prijatelja koji je divan čovjek, ovako straight, ono ne drogira se, ali je besomučno navučen na svoj windsurf. Znači na onu dasku za jedrenje, za dasku za jakanje na talasima, ali koja ima jedra. I to je, on recimo ode na more dole u Crnu Goru i ne vraća se po mesec i po dana, po 10-12 sati je na... Znači, to je potpuno nemojno. On kaže kad proradi adrenalin. Znači, to je drogiranje sopstvenim hormonima, što isto potpuno nemojno. Onda to posle izaziva, kad se on vrati kući, da je duboku depresiju. Jer to je to izazivanje, to je silovanje duha svetove, to je silovanje svoje duše, to je silovanje Božje blagodati. Ne može se čovječe na silu dobro osjećati. Ne možeš silovati Boga. Na taj način stvari ti siluješ svoju dušu i tebe siluje Satana. Kocka je veliko zlo, nikada ne dopustimo da nam se to desi. Sjećam se kad smo bili klinci, pa je tamo u gimnaziji, pa je počeo to pokir. Pa nije bilo ovih slot mašina i to sve, to je te kasne, ali je bio pokir, naravno. Nije, možda negdje kod Jugoslavije bio ruletište, mada nije, komunizam je to držao čvrsto. I onda smo počeli smo da igramo pokir. Onako bezazredno. Sjetni su ulozi bilo nešto. 5 banki, mislim. Ali, je to vrlo opasno. Ja sam u stvari u jednom trenutku sam shvatio da ja mogu drugo, koga mogu ovo.
s kojim sam nerazložen, s kojim idemo i putujemo. I tim trenucima njega počinjem duboko da mrzim, da on moj neprijatelj. Ja njega hoću da... Znači, u demonu kocke je demon mržnje. Znači, on ti je neprijatelj, to je beskrajna mržnja prema tom drugom čoveku u tim trenucima, u pohlepi i prosto, on ti je smrtni neprijatelj. Uopšte ne možeš racionalno to da objasniš, a to je tako osjećao da sam da govorim, neću učestviti. Jedno vreme smo imali Pixel, to se zove Pixel, gde kod koga je Pixel, u čijem stanu se kocka, to kod mene više neće biti. Bilo mi, nije mi bilo lako, ono ponese te lako, to kada je gustijaška. Pa ti radi, pa čuka radi. Ali to je put u pakao, to je put u psihijatriju, to je put u potrošivanje svih svojih dobara, to je put u razlog, to je put u nesreću. Tako da, onda tu dolazi zavisno do interneta, znači to je danas jako prisutno. Ja neću da budem fanatik kao mnogi da kažem sve je to od satane, to su sve šestice. Opet pominjem, sve je to Bog dao, ne bi čovjek ništa mogao da napravi da nije Bog to dao, da Bog nije dao. Svako, i Einsteinu je Bog dao da otkrije i atomsku energiju i sve. Ali onda uvek dolazi satana posle toga i kraja. I onda mu je dao formulu kako da napravi atomsku bombu. Onda je prvom čoveku koji je napravio nož, pa umjesto da iseče komad hleba da nahrani bližnjeg, on ga je naučio Kaina kako da zakolje svoga brata. Pa je onda naučio, ne znam, mog drugara koji besomučno voli motore, umjesto se vozika, on razbija, on probija zvučne zidove i lomi svoj vrat. Znači, to su te prekomerne navučenosti, onda automobil može da bude nekome potpuno jedan fetiš do današnjeg interneta, tih mreža. Kockanje je zaista velika muka današnjice i mislim da poriva i izvlači iz čovjeka ono nešto najgore s čim se on ne ponosi. Potrebna je svakako velika muka, mnogo truda, odricanja, žrtvovanja da bismo se vratili na pravi put. To je, možemo slobodno reći, igra na nesreću. Igra na nesreću jer zaista se kroz stupanje u kockanje i u takav način života zaista se raskida sav čovjek, raskidaju se i porodične veze i u svakom smislu čovjek se uništava. Sam pojam kockanja u osnovi, gledajući njegovu namjenu, njegovu svrhu, razlog kome mu pristupamo, možemo reći da je on potpuno na suprotnim stranama od, recimo, pojma dobrote, odnosno od pojma truda, od posebnosti neku koju nam Gospod daje, od ličnog zalaganja, od žrtve, od rada u osnovi, na što smo zaista pozvani. Pokazuje najteže ovisnost o kocki je pobijediti. Sa druge strane, demon kocke je jako težak. To je ono najtežih demona za pobijediti. Jer on sabotira čovjeka, kocka sabotira čovjeka, kocka ponižava dostojanstvo čovjeka, kockar se ne razvija, on sjedi, on se ne kreće. On iz kockarnice ne izlazi pametniji, načitaniji, sposobniji u onome što jeste. Kocka razara jedno društvo, kocka uništava potencijal jednog čovjeka. Dakle, toliko je kocka zla. On se malo primiri da vidi je li što još ostalo od imovine, je recimo kock, pa ćeš sad da ga liječiš. Nećete ga izliječiti. Porodični tribunali, konzilijumi, njemu se demon vene dovatio, na ovo je hladan, teško izleči. On se malo primiri, ali nije to iskorijenjeno, nego ono ka navigaciji kaže preračunava, da vidi je li što još ostalo od imovine ili kako grobno objesto je. Jer tu sve ide, sa sve kostima. I bilo koja druga strast, bilo koja druga zavisnost, to ne može niko da zacijeli sem vjere u Hrista.